Amerika Serikat, NATO dan Sekutu menjanjikan bantuan tanpa henti kepada Ukraina untuk melawan Rusia. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin dalam pertemuan grup kontak pertahanan Ukraina dalam format Ramstein di Brussel, 14 hingga tanggal 15 Februari membahas strategi memenangkan Ukraina di musim semi mendatang. Grup kontak ini telah memperjelas bahwa kami akan mendukung perjuangan Ukraina untuk kebebasan dalam jangka panjang, dan membantu Ukraina bertahan dan maju selama serangan balik musim semi, kata Austin. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersyukur atas komitmen 54 negara membantu Ukraina menegakkan kedaulatan tanah air melawan penjajah Rusia. Hari ini adalah hari Ramstein lainnya, pertemuan kelompok dukungan militer untuk Ukraina, 54 negara mitra. Ini adalah pertemuan yang ke-9. Kami memiliki keputusan kuat yang teratur untuk melindungi negara kami dan memperkuat prajurit kami. Mitra kami telah memastikan lebih banyak sistem pertahanan udara, lebih banyak tank, lebih banyak artileri dan peluru, dan lebih banyak pelatihan untuk militer kami. Dan seperti yang kita dengar hari ini, Ukraina pasti sukses. Dan di sini kami setuju, pasti ada kesuksesan, kata Zelensky. Sekjen NATO Jens Stoltenberg menyebut pihaknya berpacu dengan waktu mengirim amunisi, tank dan melatih pasukan Ukraina melawan persenjataan Rusia. NATO menegaskan tidak akan membiarkan Rusia menang di Ukraina. Konflik Rusia-Ukraina mendekati 1 tahun, belum ada tanda-tanda perdamaian. The war in Ukraine is consuming an enormous amount of ammunition and depleting allied stockpiles. The current rate of Ukraine's ammunition expenditure is many times higher than our current rate of production. This puts our defense industries under strain. For example, the waiting time for large caliber ammunition has increased from 12 to 28 months. Orders placed today would only be delivered 2.5 years later. So we need to ramp up production and invest in our production capacity. NATO has just completed an extraordinary survey of our ammunition stockpiles, and we plan to increase our targets for ammunition stockpiles through the NATO defense planning process. The good news is that several allies, including the United States and France, have already signed new multi-year contracts with the defense industry, enabling them to invest in increased production capacity. I look forward to further progress. This is essential to ensure we can keep supporting Ukraine while protecting every inch of allied territory. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.